Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Kakasi Students Union Employment Monitoring Cell, Kaladawa Nakasorkar Jila Lingba ka Meghalaya Public Service Commission, baka deban thungkam yaki brio ki banang ban kran bat tho ika katian khasi, kenang ban suk habatrikam bat ki ba ka jila. Kanigamat ka baka seng ka wanra ban nang tho ne kran khasi, kadai ka wei neki arpho tali ki mat baka seng kala tho aki kot lingkdom, kabala sam shaki ba menta kasngi, ban pun sengo tho habaka seng kala dep pha ya ka dor khas che umintri rang ba ka jila ukon rat sangma. Kani kajing sam kot lingkdop mentaka sengi kalong syaki samla pule ki nonglet nongwan hayo hahat bat hadian kani la samru yaki kot lingkdop sa syaki district kenang ban pun sengut hu syaki ba shwa ban jam daki we ki sinjam habai kran bat usamla Ruben Najar ubade chairman ka KSU Employment Monitoring Cell ule thu baka seng kala dep pha dor khas lut shabaro ki MLA makina kran hakane ko dor bar senrai Henry kam shamla kot kajing shimrai ban pen bha yakarukam thongkam ka MPSC Ulay thu bana pedeng kini ki art pau tuli ki mat ka seng kadawa bantung chairman bat ki dekhot ke MPSC ki bomdan benta bat ki riu sign perthai. Ulay thu baka seng kadawa bat ban penlong exam MCS man usnam bat de ban penbena pat baru ya ki jingdon jing em jongki haba ki sha thungkam ha ka website khnang balada ka kiu ka jingyo jongki de ban tokit. Kung ka sinjam ka ba ningkong kain hadin bang radat pa ya ka dorkas na kalyang tu seng sha u menteri ujung kerja menteri yang buat dengan jala kontrak sama bat nilai paru kopi sha borok ki pungut ki Amelia to kapor bagi ni kan halor kani habadi ka autumn session ini la yo kanu ka respon ke babyang kiladon ka tungut ningut ki Amelia ki balai kran ini kam simpo dengan semua thong kam I no resolution hadin turu ni apa lese kan don komiti I ka form ne kimat ki kapan ni kimat ki rekam no mordor ma ki long ki bakongsan dari kum kita ki I kami te ni kum kasin ka baningkong ni sam ki pamphlet sha ki kondop sha boro ki patba ban penstui ki baling dan kam ki arpot likimat namar ka tungkam tungjam ha ke jelahi kum bakalong menta kalong ba kabam ya bet ya yang ti kum bakari ban long lade kanu lade ke MPSC ni kiwi ki department tu katungkam kolong ke Japo te ini di sinjam ibaningkong ba ngi kum ki kum kaseng nia kwa ban ka jing snok ti lang cepat ba bat hadin kani saya sims kiwi ki lenti pan I batang kajing si kajing halot ni kabinta Kibatailam kendiat yaki arput likimat kebapila tho ka pamphlet ki arput likimat ki kawankong kalong kaba bantung u chairman bu dekhot ki MPSC ki ba gi bamdan jingede bat ka nika political parties ni seng san perse mo kuma chong mar man kapor bing iba ki chairman ki dekhot ki barem ki dekhot ki members ki DB ki political appointee ki bri politician tekani kani hadin sisi mi kala yoro tupan ki hap sangap di ki nonteri sarkar ni ki politician man tungtung kam yunu ya kata ngin la banlan kadang di kum kata baru pat ba kita dia kata baar bani ko ban ni baar kalong ba ni pan ba man usnam di ban pelong yaki exam MCS nomor bakiwi jilla kila mri jung la menta ka kani ka MCS examination ba LPS examination kadi kawan kadi ba advertise aja khandai ba chu yele menta ki pelat ki menta MCS ki pelat posisi pelat representative tiba kin la man usnam ki le kena keliru kada kalau nomor ba ko ban buri ki pus kadang badakat dang buri pus kira kadang suki bikin tap ki bere jong tarau ki jalan ni kapur bat kani ka pendu nonggi marunu kena badang sudah pas mentau hab absen terusna banyak apply ya kam tika karta kaya bat ki bentaru ka pendu musim kan ya ki buni kena te ni dawa ba long MCS examination muslim nang ta ni kimat ki bakam kongsan ni cuba taimo sa kabala kalau ki di ban declare ki asal sejumki
kat kum kami kala lo ita ru kala batai bakini kinong tri sarkar haka sini baki join kan ban ki hapan declare ya ka kat jingdon jing ki haka website iti lada kani lada hinding ki MPC pat ndon menurut ba declare kata ka assets ki ti minta ini balingi dawa ba di ban declare ki assets kalong ba let's say tadi kadang kan corruption tapi sih mau bila declare tinggi assets dia kadang kan menunggu jingkio kaba mihap tik mila ban toket kan kedip ban kala ban toket kaba sa kolong ban tungi ka anti corruption directorate ni asam kiwi jela kila don kini anti corruption directorate bar kum ka jela jungi ka babun ka jinga bam sab ni dun kam ka anti corruption directorate tang ka ki kam ban tung kam di ha ki bentak ba pher but sekiwi kimat bakam kongsan kalong ban weng ya personal interview nam ta grade B C but D isya kan ili ali menteri kam nakot nomor banun arjar kan review hi the Department of Personal Training kala ada batai syai ba ndi shu ban long personal interview nam ta ka grade B shupo ndri bali pat hadu menta dan long personal interview jalan mekala kadi bit thik tang ban I fever you know ki bru jong hi but sakawi ba kinu ki post ki ba advertise they ban pendap bi hapo handru panai kataru kalawan instruction apo ka Department of Personal Training jong ka sarkar India baki ki post simbal advertise nang simba advertise hadu ba dadap ki ban pendap bi hapo handru panai handru minta bat PE ya ka jala jungi ba teng ki ka post ki advertise arza khindai kat bada yo admikat arza arfuwi kat bada tho exam arza arfusau mi result ka simpor hadu ki handru news nam ban pendap ya kawi kam kum kata ban penjalan kum kini ki kidang ki ditang ki ban yo ban ya di kini ki bam ho kan di kita ki mat ki bakam kong santam ba ni kum sing dawa but kidan sa kiwi ru kimat kum ki ban kini ba apply kam hapo MPSC but hapo jalai ki ban nang ya tin khasi ne ka tin karu kidang man kidi benang man keren kidi benang man tho ingi pech kiwi jela ru kile kata Mizoram ru kile kata cha Nagaland ru kile kata Assam ru tak lapun kalale kata tingir ni dan kam jela jungi bakinu ki sorka kinu ki brio ki bakwa ban apply kam hapo ka jela ni kongsho ki bendi ki try jela but kidi benang screen khasi bat karu khang bakila ban nomor kila ban sub ban communicate bupat ba nomor kam sarkari kadi ban communicate bupat ba beginang ban communicate bupat ba but kinu post ki marks kidi ban pelat pat ba ndi ban buri ki marks ni iba masin mi kama ki MCS ni ka jing kandram hantu ni ki jing bakla shibun te ka jing bam mi ki marks ka penduk jing sini ini nomor tip baki dan ki manipulation ki dan ki jing penle bakla ki jing top dia haki jing pelat result te daba lada ka MPSC ko ba khut te kedi penmi ki marks kita ki mat ki kham kongsan ni dawa tapi akan ka seng ki SU kadai ba jongka implement cell ne kumno ni ya ka ni head ya kani lingba ka employment monitoring cell andre compare kata nomor ba kum kaseng brokwi ni dan pibat kum kan ka naka implement cell ngabat kum chairman ma pi di ba Ruben sama Ruben Najer Ruben aja Najer hadin minta kasni pinga ifisam prompet hai jaka shbatalem college ni sam kasar shlong brokwi ni sam ki colleges ki jaka pa ki office sarkar ba pher te hakiki ki sungi ki banwan duk ni de tanga ha shlong hakiki ki district nu sai sam lang ni haban pin ki em kani ha brokwi ke jelahi ba sarkar ka di ban snap ba nama snap ka jing dawa jing namar ka di kan ka jing ka pa dan kam ba kan ka por namar ka tungkam ka di ban long ka pa khut boro ki samlam ta ki ud ya kata ka jing bam dan kam yang dai tang da di ba itu inu ba pinyo kam no kata bam la ban long ni kwa ba ka nu ka kam ka bon kan long ka ba khut ka suba
Ya kabumta kan ngedi kumong ipi ba kan ngedi sinjam kuning kong tingirang something pamphlet da ki singi bonon sa pumba ski mat ki shi Oh, tak. Kubli sibun samlan najir. ma beli piro